mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza augite kuri asiasa bamero betire kuromba rais eberia gitene ngavana Kawira noe rais ethirwa akibachokia akiaria arinterecha kienderwa Imenti North baicho ugite kireito Lenturi Kathuri na bunge bamero ni baikinyirie kiri rais bakimuromba kurita gitene mwekuru wawe noe ngavana Kawira onto augite Ruto ne aregere augite igamba rirarire koti ni anakoti nio ikagita wa muribwa igamba riri nongerete na kuga kithurano ni twitite Kawira akarwira giti kia ungavana ende tetamurwiri kiumbe na kagitene gaka akethira ari kiamene nawe akiaria kiathone kia okolea ngavana Kawira ugite ari na magamba 79 ndene ya koti na kinyantuku ya rojo agaikinya koti ni nthuranirite rugonoru akina ndwembo chia guchikora tongeria baraba kuoneka kumeneria Kawira Mwangaza ntere cha kienderu Imenti North kiri mubango jwa okolea murega baichu ureni mwene wa Kawira na itete migambo ya kugate Kawira geta nambere kugwata mbaru Rais William Ruto na kinyako tharima thirikari yawe bari na munini owe kindiki kwenda kumwera kinyagatira weja onawe gatira o yokomaga yokambori no Imenti barendo sukuma Kawira Mwangaza wame atikenda Kawira Mwangaza opposition agwere Kawira abingate Ruto kana abingate Gachagua no mwega nara thirikari tunakwena mantu kwende Gachagua na ena barabara no ena barabara no ena mbeca cia thirikari barabara kuga Ruto mbani njara ya goro Ruto au na bombere atire kwende kana borege Kawira Mwangaza tima thirikari ne evingata thirikari Ruto bena kindike abakarie ababa mukarie akiongera kabagetera mwanka 2027 amero bagite igamba amona kuga gutino Kawira etete tariki 14 cia mweri jwa 3 kire igamba rakweberwa kwa Kawira Mwangaza na kinya kethirwa akirwira gite kia ungavana hari kiamene rogite gamba kotini tera isi rogite gamba kotini no injanji na ndega mbaru na ngotika maromba je nujo kinya so timire bakugera re otena betete morungu babare o kaba komanya ndukweu betere monkambio 2027 Kawira Mwangaza teno kama independent kaire atendro kiamene ya president ikuwa kedro are akiaria Kawira naonekete kuria akari kethirwa kaumabo iba kwenda kuokolewa na matresi miringeti ng'ombe na kinyamandi buti tonyere wondrobu ekwa ndachira no tuibara mbina inirie mono amagamba thainde na magamba 79 kotini na inyaro ujongete gambene kaire bago mpanga ikena magamba monka da iskati ge kuthiuronka kauna imwetekera ndire gweteka ndatonya wondrobu ndaitanguo ngorokia magana jaire siakwa ningwa na cia mukorokwa ndaura nkeja acio na aru ndari meko baire banato oni ngambuti ngorana mbia siakwa tembia cia thirikari ng'ombe ngoranga na tene ko njukayanka na tene tembia cia thirikari kimatresi ngorana bwakwa tembia cia thirikari imbie gusinya nto baterete binge rorizo irwae Saitani ashindwe mpendelea kankendelea ndarimana kanka ndarimana atongeria bara mama agwitanite nabo ario Evans Mawira ibainyirite bageta na mbere gukaria mama mwanka athirie miaka 10 msiezi bara togire batwe tugakaria ngavana ora bwathurire no ndo bwamuthurire gipindi kia miaka ng'ana miaka 5 tucoke tongere miaka ng'ana itogwetekanerio Kawira Mwangaza no mwaka 20
ibabo bokuga naito kwigwa na murungu na kwigwa ariko akoro bana obo thioro hoteri ibaba rumete ma ahora ndaigwa bakero barumi jakaini ora thioroka ontora chionde be thioroka hoteri eje bagete lakini batiomba mama miaka neko Kawira nongerete na kugwata mbaru utongeria bwa Rais William Ruto na ateta rutere ruregani. Meru tuko na president wetu na kijana wetu Profesa Kindiki, tumewashikilia. Na tutaki watu ambao wanataka kublackmail president ama kumuonyesha ya kwamba wao wanaweza enda mlengo mwingine. Sisi kama wananchi wa Meru tumesimama na rais wetu, tumesimama na Kindiki, ndio wako na maendeleo ya Kenya, ndio wako na maendeleo ya Meru. Lazima sisi wa Meru tusimame pale. We cannot afford kwenda upande wa opposition, kwa sababu tukienda opposition tutapata nini? Opposition iko na nini ya kutupatia? Nkuruki na ugete barabakoro wana Meru ne atebiu byao pite nyiri. Barabakoro wana Meru bakiuga ga Meru etete tabwega, Meru etete tabwega, ibi yao bitete tabwega. Ni arabenda wakwira batikona wakwira, lakini Kawira nkaronga mana modeni na nkaronga mana ekoro tigwa. Community promoters